Ikintu cya mbere twamenye nuko yanze gutaha ku neza bamuhamagaye kuri fone na byarabyanga, ariko mubabwire bataye bave mu mashyamba ya Kongo kuko FDLR byabo byashyizweho akadomo na M23. General Retired Kabarebe yahamagaye Pacifique Ntawunguka aka Omega wari umuyobozi w'ishami rya gisirikare cya FDLR amusaba gutaha, undi amubwira ko azasubira mu Rwanda nta mututsi ukirubamo. Ni muntu ki we uvugwa gutyo? Kugeza ubu amakuru ntabwo arabimamo ko yafashwe na M23 kandi agiye gushyikirizwa u Rwanda mu gihe cya vuba. Reka dutegereze ababishinzwe bazabitangaza. Mbere ko dutangira amakuru atangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye bivuguruza amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo yacicikanye cyane, ntabwo aremezwa. Reka ibyo tubireke, bidatinze amakuru yazamenyekana. Ahubwo reka tumenye General Pacifique Ntawunguka, umuyobozi w'igisirikare cya FDLR uzwi ku yandi mazina nka Molefu Nzeri na Isirayeli, niwe wari umuyobozi w'ishami rya gisirikare cya FDLR izwi nka Foka. Uyu nguyu General Pacifique yavukiye muri prefecture ya Gisenyi mu mwaka w'1964 muri komine Gaseke, segiteri Gasebeya. Kugeza ubu ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Uburengerazuba. Uyu General Omega ni umunyarwanda yabaye mu Rwanda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ubwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga muri Mata 1994. Omega yayoboraga batayo ya 94 yakoreraga muri Mutara, atsindwa n'ingabo za RP Inkotanyi. Icyo gihe urwo rugamba yarukomekeyemo ukuguru mbere yo guhungira i Kigali. Nyuma yo gutsindwa kw'ingabo zaho zari za FAR, General Omega nibwo kimwe n'abandi yahisemo guhungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo amashuri yize nta kintu yamumariye nk'uko biri, dore ko yize amashuri abanza muri komine Gaseke, akomereza muri Rwankeri. Ubwo yagiraga amashuri yisumbuye yayize muri College Chris Roy i Nyanza. Nyuma yaho akomereza mu ishuri rikuru rya gisirikare SM i Kigali. Nyuma ya SM yagiye kwiga amasomo yo gutwara indege mu Misiri, mu Bugiriki ndetse no mu Bufaransa. Ikintu ukuriye kumenya Ntawunguka Pacifique uzwi ku izina rya Omega nuko yirengagije inama yahawe n'umuhungu we Mukiza Willy Maurice yo gusubira mu Rwanda agakorana na bagenzi b'Abanyarwanda mu kubaka igihugu. Uyu muhungu yasoje amashuri ye mu ishami ry'ubwubatsi muri KIST, muri CST yahoze ari kaminuza yitwa KIST. Mukiza n'abavandimwe be leta y'u Rwanda yarabafashije ititaye ko ari abana bumwe mu barwanyaga igihugu, akaba ari n'umuyobozi w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Narikunda ibitekerezo by'abagore. Peace out.